ner malaken yam ka nas dial kontin ba roje me ba jaling ke ba jo me ba jaling ka jari poda me ban right ne ban right ke kwi self ke me yadi te ke mala de me dong ba nywa ke yekel ka jari poda men gorjeno deran der channel der ja gor me jen chang am kaji don jen jegdu jen wala ki bi Nuer online en wo bi je ka YouTube der subscribe ka de notification bell der je find ko mi se te kari pon mi se breda chamala shi ka jin ban rach no ka tin ko na chudien lat bu ko right ka jo salat ka pisal pe kem yadi te jen we dien ka wara ana ban nyo right ka kwiliet an chalad no cha de ko larno ta danen lot ke liet ke je cha ka nyok cha baro le ke cha ka nyok merep ke bana right no ka lere jak ke kwi de ne SSPDF ti cha yen no ka do dan yen ke wa ke ni chicken le chicken kanak no ka le to mi kana na ga na ngalu na kana ke juba ka torbele no bana jo je ka jen report manen chana je min gujbe man chalat kim yadi take radadin mi chinyo right book kwi de enkir mi jokir no mi lede mo jaga long bana joling kajen report mane en walle shanka diech ka pai bakel ron kine dangro wi de jen dangro wi de bakel no jen shanga dan ba report me bana joling kajen president self came yadit wajen bawe ka warap da la wala da la run yala do bawe ka warap non te ke jom chalat netin kontin te ke muktabde no president self ke me yadi chala do jen be jien rewi ki juba ka do ba jay kenyam ana ba jay ne wow be jay kenyam wow te ke western bargazal state te ke western bargazal and wow wajan gwadan nyam dana be jay no miteram gor be jege kir bo jege jen wini mi ka western barkazal bo kon jay ne waw ka jien rewuch ka juba ka kora mi je chop ka waw ka jen western barkazal wa be nyoko mi jiene no bo we dor chol ka kwajok jen bo we ka kwajok ala kwajok jen capital city dung warab la dung weide dung doaren gwadana be tinen point the president kimi yadit yala do jen dor dan wetin ka jen dana la rode bana kul right ko ngum tuok mo we self kem yadi we jen wini mi ko che we ba ngai kon diala tera mo we ba la jaran ko dong take a campaign melody ke you know le de dana de lak chit ko ngai kon diala kir mi yadi gor jen wo ba je nok nekin ja you know ko dwala ke dakteng machar gu jena uring machar we kong we jeg ma pe beja lunka je so tisel pakem yadi take that calculation chana minling be do badana len ngordin ke je ngum shalat no ko kwiden kir ki ngum le rode no bu kon ling wasmene president sel pakem yadi ke jen report kon ling whether ka warab state not yet kan chang dan bu chubje kanalat bachala ni jen wo be we no Kenya Ramadan chajak ni first lady Mary Ayen la shekde Mary Ayen mayadi chop already right now we ka Northern Bargazal state chajalur ngini chawa wa chajalur ka jen airport ina dana pai man pai la chala kon we tenen gwasmi jen dorian by the way wa jen chajalur ne tungwan you know jen wa win mi ko be president self came yadi ba jawlor ka warab no ka jodan chaladu ne bi government officially jang tungwan maybe ka tanat bukurum ke kirin winimi ka bi kwarwan ka warab ke leg state ka western bargazal ka northern bargazal kan dial bu jen bu winimi bu ko writing ngai kon diale no mu kin yadi de len winimi of course kir mi yadi wela ne campaign ka kwijen queen kwarmun balat bate ke secret me cha kulat ke kwide en kirano mu ka jen winimi yo no ne tungwan gwas me chi ka raje no ne selpa ke ma yadit mu ka jen winimi wa wela ne mobilization ko donc de queen kwade la ke jaro mona mene
so ko lo brief ne ken la yidu are nji wedien ko te ka ro one by the way to ko mi ro de bej along ti cha kir cha den ko kene jangten kon tem mi so that's the reason why yene ko juba were which mi ka warap lo be gwadum be wo tor ke liu ke bo je ke ko bo convince ko dong de ja kwan dia je sia me sia la da Abdul Bagi cha je lengal vice president me joga muslim ne dia no yen e bi abo ne president self ke mi that is a campaign ti anen vice president Abdul Bagi che jen yo were do are ne chu dia li me cha chol la ne ten contin la muslim ni ko we ka right ka do dan de ko nyam je the same thing today kir mi yadi la tactic mo batte me cha kula lar gwasa me aramkel min la political analyst professor Jog Madut jana beja nyobia wuda dan en ci right ka ki self ke mi yadi no ka jawdan celat wuda me minen kono men jen inshallah ke wuda shal ke professor Jog Madut Jog Madut Jog jen cela do ne jenni mi jen ke self ke mi yadi de ke juba okay ajana na mashire mi personal trip ta dana jen kir ke jan cela no maybe kir che jen lora bang chet ko dong de laro kir mi jen amon ki mi jen ke jamore wi ki juba e dong jen e we lani mi do dien but maybe dio je te kan wane ti baj ka kir enta right now right which mean me at charo dien ling so ku je mo ko lo goro jeno ba ko solve ki ba ko we realeka ka do dana dong de jo gor ke je no ci professor Jog Madut chella de jo chen wone ne jen kir jen te ka riek metot ka jo nan chella ke je Jog Madut Jog chella do kir te ka riek dung polo pwan an polo pwan mo jaga kir ko dong ti kriek mu de tuo ke je so chella do ne personal trip ka jo dan chella gwase menene jen wen winimi ko bo je ka chiemane can a community leader maybe katada na chelat keja jana me maybe bo right ke chia mane ke bo je ka kan community dana ken ke mi je ka gwan me bar no chelat bo jojo no dio ge no bete ke sermon me ba lat ka bijil lo kun bu we gwada anti self ke mi yadi te weten wona roje winimi be spiritual leader big weten ngai kon go everybody bo we gwada na wese pikim yadi tin dong de kan wote boka ta dana ci South Sudan ke ro ka je ke je ka do dan de na de kon yam ko ngai kon South Sudan right now and the president self pikim yadi tell a let ti je ke ngani ngai kon diale tele you to cap ke ne to kon la de la civil servant so take me back maybe wikirin win mi ko bako brief ko ne di altoti re we de chiga chu tel mi jekana so maybe wikirin no mu election ke kuin kwar we chup balari ga don kaje don charge ba kwain ke don tel mi be jekka chan kuin kwar mandan be ben so we before can election can Georgia no but take a minute la very concerning chakulat gwas meni ke kui ndan en la roda ala professor Jog Madut take a job mi chalat gwas me Professor Jog Madut Jog chela de George gwa mi chaje titin ke media nen koken chaje tik ke political situation right which ka sa Sudan che mangai kone ti Professor Jog Madut chela de George no ne ajani kan ti dial decision kona kwala da self ke mi yadi right now ajani shi kir ku ka meko ajani kir te kare jot te kare pola pan ko kir pon che jal che jalwang ka che right bo che jalwang. So it means that any decision Mulat Kementa Michala self came a yadi rajo. Rayinatin con tin la inner circle tin con to kill Kajan. It means that Kir cannot make a decision on his own. Kajodan la was many. Okay? Co decision ideal maybe there are some individual close to the president. The latke to the other team. The no dong budwar through official government institution ta dana latkan wana gajere wika South Sudan. So kwi mo chinaro ke kwi self ke me yadit ci Jog Madut Jog chela jojo no kir te kare kangu te kare ke kwi pola pan ala kir gor dol wal ka kan padi ala ti cha ken guje no ci elzi de chala very concerning ta dan te ke latin wana beke ke kwi self ke me yadit chela do ne ajana shi physical challenge alone ke kir shi jal dan jel ke jemen jal ci long ko jen la jel ke de ko larno ka tang mun roda ke je
ki ba lerije yo no chi jana kuna concern jana men di long jana ne oh me you cannot make a decision jin point tele decision mu ku me kwa le make rada dien la kula jo ni no ko la let no jana na mo ajala ri gone okay so ramichi na mo jana chi de ruwe chi jene la kwar share por mo chi jalat en jok madut gwaza me che nyogo right ka ta dan le na ka je right ka kwi jok madut che nyogo mo right ka kwi nyam shal ke me adut self ke me yadi de la nya self ke me yadi de la ro le ke man dan le de ko jen nyam me shal ke adut self ke me yadi de sha kwan alo jaram dan en la presidential envoy for special program la jel ke kwi ke me yadi right ka kwi ke me yadi che ko la do ne en rule mo ta ti ke je point de en nyam shal ke me adut self ke me yadi enona ajani ti ne ti ngwan no shi ke responsibility dan te ke je ka authority dan te ke je ka transparency ke position dan te ke je mete ka pari mete tinen wana mo ke tele dor ko shi konnen en adu den tame to be kwak to ngwan la dor to be e ba lar no cha kwak te cha ga to alo le alo kenyin ke but in fact ke resource ni ning South Sudan to mo sha ka de le la ning ke ning family ka de la wi am mo ke ne ke chanen cha la do ti cha du sel ke mi yadi de che torbiyele che ga donate ke ku Ebola che torbiyele to ko kien ke motor che ga donate ke ku requirement bala lo che let che ke ning chi ga ning South Sudan government so na mo cha la right now kuna question no to lat ke tine le re shir mi lat ke ni business ni okay so can business activity kon lat ke tin cha ko na ke government especially revenue collection da lat ke ta da nan kwa ngwa kwa tul ga ko te ga company mitol ga yugo jere wika South Sudan company na money dunga dut ke ne ko kien jen cha kuling me chang me cha sanction cha lat ke je wodi cha gu jeno te ke kwak la jen within South Sudan te jen ke tin ke te da dut kwa la tora no so right now lungono lat adu self kire lemo you know ngode right now look at ta dan and talk you know cause in case dong mi adu da la jaram dan dong ba kwan ke kwi gwan wala whatever no brother la dong ngode a very concerning issues ke ti al ke ko kan they are making themselves ready ke kwi kwar ki election ka ajem ne to wan ko kien dia na ka ta dan en te kien ya di te ke je right now e wujin mi gwaza me channel right channel ke je kwi na maka you know take a nay cha you know ala di ni to ala ring ne yang to gwa de terbin kering ten kontin tin cha kaf ring de ti kering de cha kaf ke di ne la so that people fan for ngai kon dia la di ni share en je no la kan go yan kan le cha ngo no cha le cha kan ka so suda bat ka la jen kan be kan le be kan ko na why ngone kan le ke je mo ka cha la ra tele le min na to ji kan on no be kan le be kan nganak no kwa bot wala le ngo kwa kwit dunu amen ci ko le beje long jene ka report dana cha kulan mu kwala nyo ko ne a report de jojo gwano ne a cha jojo gwano ci kan de ne ti ne la de ne SSPDF la duwo be jien bor mu we ka jibo mo a ci ka ambulance ken reale ka an ambulance mo ambulance mu ku ken bush meat ku ken transport ka ja ala bush meat ala leti ken ga na kwala nan ka jibo wa ka kwak a jena ken pa yirin ken ne tam you know so chala do ne right now cha ne to cha ka kef ka checkpoint ambulance di ne dana jel ko jel ka ambulance ngai ko na cha ko ka ambulance la no ne patient ne ke je ne de ke jwak ne you know ne te be panken ba te je jojo gwano yos ka ke ji kume la kwal kan ngwak be kan ka kwal re we ke je so cha ambulance mo cha jo ke mi cha ke ba cha ring cha ji jik you know cha ring mo cha ji jik ring cha ji go no cha guru di ba kep cha ba jawe dan cha guru no ken ni kwa da mo ba ka dil kep ken dian ni dang wan cha ka kep de ni SSPDF dang wan cha ka kep ke kwi ko chicken bush meat kan transport ka they were using government ambulance mit da nang ne patient ne ke ku ken bush meat ku kan lo nang kan re which wa je ko so cha kep no mo chi men yena mo gwa da man cha ku la jena ni long ka wo duo badana kap ke ki duo badana na sinema je to ko jama yala ro ken cha kem ko din dang wan din SSPDF cha kala retigen by investigation ba je wolat ke pidien kap ke juba
Bor Road tap ke ambulance no la kona ling ji wildlife ni chiang la lat ke no ne cha gur no bet ke local maybe libi nak ka ngai kono bod jaten no ku ka ji ku ban ken ku re ga me ku la da kan nak le yo ne ti me dan ti kon by the way ka wudi shale Johnson ling right me dan ni chi ka we lo ka bor ke we ka wa da bien ke jong le you know me chi kan le kan nak ja ka chon ni ke ni ka turbil mata din lady alato kan investigation kan bulan man ta buka kuide so dan kul kan de shi de ne SSPDF shi kan bujmi ti kan transport abi kan nan ka juba ko wa kap ko juba antama kan ni chubre wut so cha chu kap and then cha yen so cha de dang wan cha yen right now ngai kon dia la dung le ni a very important ko le pan ken te me je ka pan yen kan ne de chal ke tourist ni la be ka bi ka le bi kan wi we want to ko ken right now riang na ka kwile ni ko le la ka bananen ke ba nga je no go ke and then brand be gwich be yu be yor pin emedi kan ai ko na South Sudan le wi to wan ka le to go ka le ti unique na ban awami le mi cha na wi mi that many environment be shu je chala do no mo she chuong no mo go re gwich so na me mi sure the lot re which in winimi ka kwi wildlife animal tin kon yanak e de ne SSPDF tin content chare la ga no be kan le bi kan 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 lo kan na ka ken ne ko ken so na me da la jen report and dodiel report ja gwas men banen bu ko right ke report chalat gwas me ke ken queen and tin nerti let kan ka South Sudan oil production but chala do ne wa liet bin South Sudan wa she la de kon sholu di la barrelly tin kam karare de wa charodi increase ni medana wala la kam ne barrel to shop ke 40,000 no until right now wa kam ke t-shop ke 60,000 barrel per day 60,000 one ke lang wa ne medana kwa je la kan gwad mo kan je men chop la company mensual ke Greater Pioneer Operating Company mensual ke GPOC GPOSH awajen until right now chicken production chicken increase to now we need 60,000 barrel per day no de kolaran wodi charo de increase we mean that much production or increase we mean that you chare revenue so na me tin batte mi cha kula lad mo kala goron nyu ka yekel gwasme do badan en ku lere ma ko le ben ke jala do mi shi oil production charo de repolo che kugwa ka kwa ka ngwa eno shi kamalat ke je kene ne ni ngati gwasme ka tura gwasme wa cha ku shi ka an le da kam karara ko le benefit ngane ka ordinary citizen they are not benefiting so ngai kon diala mi chali ta kamra natural sources la we ka government the government ba kulo kamrar ba na ba kulo ba na kulo ka ku yola salaries ka ba wi balat ke chari infrastructure ti diala kon latke but te kan ti diala ti chakala lat so we yo kene na mo question mo ngot ya kula do ne wen mi tika kori ka ba celebrate no shi oil production yo roda rep ka tele change manan ke tele benefit mi jaga bo ju bo adar kula gwade let's say most of Sudanese right now take a lot of g we mean that chayo lado di ne ko ku benefit wa ke government official karodian ne content ke kuma long chigane dial kula benefit chala do ne me chen char rebo chele benen yal katele mu kwa jaga ne content la jiwech wa beja ba da la nya kan jen kanetin content ten when motin kula benefit but ka other ordinary citizen wa chu kelong ko chang no kon chicken jek ke do dan de kan yu de kan jek of course la you tin la resources tin the ray which tila jiga ni siang do na benefit ke jenene mi jinlat mi le ka kuma den bi ka kula jiga to ko cha na bana mo ke ray dole ken but problem jene kan yu ko ne jiga ka oil ke tin jiga ka resource ni dia ray ka source la natural resource tele cha kanen tele menen ke milat ke ja so chala do nen mu gorgo bi mal ben ray ka source ran ke ba wi source ran balan gorgo jeno kan yu dia le mi cha ga jek ba ga den lat kan ba de lat ka development so mitele development so you would na me tele mi gwa mi nanke so chen cha oil production cha increase kache ordinary citizen chala bien che change awa zero ten company tinitin lot clear ka gwa mi bar wa chini te konti la jiwit chicken benefit so right now ka jo dana chala according to information dana chiben la ministry of petroleum ka South Sudan wa right now right corner temen
ala barrel ideal ka ken ala by the way men take 60,000 jipo karwa la 60,000 barrel, you know, jipo karwa jipo company karwa, but combine can company al contrary we ka South Sudan ke lot ka lead wa ka chankel karwa la 174,000 barrel la ka lot ke 174 barrel of oil per day tila lot ka tikam karar ka oil diam. Imagine 174,000 barrel ko le la yudi shukedi a million shukedi tibe per day ka jeno tele menen ka so ka yotu wan mugui kon ka wa malare ga lung jene ne malare ka kitidiality wa mishe wona ugui na tanga denen ta mende letke chanen pan bu yo but you wukene of course you ngai kono wo nankan ke de kola no koken make ke kokana ke chigumenen kono koken di Uganda koken tungwan ti lat ke ti chudian lot, you know, to reality ojen kola no South Sudan they fail economically ko tele mo gam lat ke tele mal re wi ke South Sudan tikir ci goro te mal me deben anyway ban ñoo je kan na the report bi atemal